بری هر تشتی از برخوادان اسلاف دکم یا لگازه یا حماسه گو سریده روژایه براستی جی برخوادان گلک بروش بدار خستنال پیشبری اردیا هری مدرن یا دنیای برخوادان بروش بدار خستنه هر سرهلدان اوانجی هی بردوام دکه براستی دولتا تروریست یا وحشی یا اسرائیل بلکی جارا یکم درجیا دامزراندنا خود دربا کورل خود بینه حماس به فروکنی پر سوک درباسی ارده اسرائیل بو هشت جیوی هشت قرقول زفت کرن لیجی در روجاجی او قرقول دستوان داما بگلک اسیرا زیورین ولاتی غازه او برخدان جی هی دوام دکه براستی اف روشا حماس دا نشاندان گو دولتا سیونیست حتی نوها گو دگو دمیر قبه و سیا و موساد و استخبارات وان و او تدبیر وانی جبو محافظه به ایریشا حماس تفوش بون حماس دا نشاندان گو اسرائیل نن مغلوبه اسرائیل یگو مرنا خوا تخا چاوی خوا بکاره به مغلوب بکه و الحمدلله برخودان هی دوامه اسرائیل حماس به اسرائیل را شر ناکب کفر دنیای هموی را شر دکه با امریکا شر دکه با انگلتره شر دکه با یکیتیا اروپا را شر دکه شخوا تبکی و راکسیون امریکا و یکیتیا اروپا بوجبو پاراستنا اسرائیل دیاره لی گازنامه او سروک و نونر عالم اسلامی گو مخابن او تبکی و راکسیون نشان نادن حماس پشتگیری اول سر همو مسلمانان وکی لمیش روژی حج و زکات فرض العینه چونکه حماس نه به مجادله عرضکی که نه آخکیه نه آباجارکیه برخودان حماسی سرهلدان حماسی یا امتی یا ده شخصی وی ده عزت امتی تی محافظه کرن لازمه سروک و نونر عالم اسلام پشتگیری آوی بکن تبکی و راکسیون خواه دیتبار یعنی سومد نشان بدن هاو بپی تنه نکافیه لازمه در یه رفاهی یه نابینا گاز و مصر ده بفکرن دولت عربا عالم اسلامی yani piştgiri avani ya maddi ve manevi bike o piştgiri avan devam bike ne jibo rojeke da yani devlet-i Müslüman lazım icrahne u tepki ve reaksiyonu alema küfre ye yekitiya Avrupa ve Amerika netirse çünkü yekitiya Avrupa ji Amerika ji piştgiriya xwe alan kirne yani lehemberi ekranın televizyona dibêjin hem piştgiriya İsrail dikin halbuki Müslüman layıktırı ve piştgiriye ne yani Kur'an dibêje ennemel mu'minûne ehwetun mümin birayê hevin di tengî û firayê de lazım bir piştgiriya hev bikin Hamas hew Erdê Filistin tenê naparêze Armanca Hamas ya yekem azadiya Kudsê go Kudüs azad bibe alema İslamê azad bibe îro sedemê alema İslamê esîre Kudüs bin de sade bawer bin eger roja Kudüs azad û rûzgar bibe alema İslamê ev hudûdê sun'î yego siyes û pîqos di nav de çixês kiriye ew hudûd wê rabin yekîtiya ummetê wê pêk bê ji wê hêlê de cihada Hamasê gelek bi qîmet e cihada Hamasê rizgariya ummetê ye azadiya ummetê ye lazim e sivik lê neyên nerîn di wî warî de dewletê Müslüman jî ummet jî lazim e li pêşberî êrişên İsraîl tepkî û reaksiyonê xwe rê bidin û piştgiriya birayê xwe yê Hamasê bikin ew waye meydanê ji kufra dunyayê re dixwîne tiştê li me jî dikeve got bi malê xwe bi canê xwe bi erz û iyalê xwe em piştgiriya wan bikin
وەکی عالمێکی ئیسلامێ dibêje Müslüman biborin dibêje tüm İsrailkin ve İsrail bûn tuvkawan de bixetise her yek satilek av bavêje İsrail wê li hîl İsrail rabe em bawerin ew tepkî û reaksiyon bi ümmetî Müslüman nîşan didin lê serok û nûnerê alema İslamê ya lazim e piştgiriya xwe eşkere bikin ya jî sînora vekin ümmet wê here alîkariya birayê xwe yê Hamasê alîkariya birayê xwe yê Filîstîn wî warî de bi qenala we jî em gazî wan dikin em bin ya piştgiriya xwe eşkere bikin ya jî sînora vekin careke din em berxwedana Hamasê silav dikin em ji bo Rabbê xwe zafera got li Bedrê diyarî pêxemberê xwe kir wê zaferê diyarî birayê me yê Hamasê jî bike.